leleng min rakibu te amin jawati macinonga bicara sangin tahu tak lupa mami kasih ngarabi talasana alesai ciri anjo daeng epe daun tonji sampai sasa bagi ciri sai bomban ri tampara manggaluru tanpa sangi kalena dia tonjantu alana nainaun kama tonjitan lasatari linoa kuasenyi kemai batulu lupare anjo barang pare kamari ruang tomi kalendura temako anjo tukanu amika nu epomi lagu ini sama-sama kedua Pak Lurah. Sangin tahu tak lupa mami kasih ngarabi talasana alesai ciri anjo mata alo naung tonji sampai sasa wangi umpan ri tamparan pengeluruan tanpa sangi kalena dia tonjantu alana nainau kama tonjita lasatari linoa kuasenji kemai batulu lupare anjo barang pare kan mami ruang katomi kalendura temako anjo tukanu amika nu Baik, selanjutnya saya undang Babinsa Kelurahan Mangadu, Pak Saifullah DNGP. Dengan hormat saya persilakan.